Тимика спорт сонунуттан усияны улуғар чөлі олығы физкультураны спорду пропагандалыр соруқтақ. Волейболға үлі коллективтаны спартакиадата депутатскай бүйілігер болан асты. Сейілі бейге улуста корреспонденттер бұд. Депутатская бүйілігер бүкіндерге улу спорка онна туризмға управлениятын, онна үлі коллективтарын профсоюғын комитета көғіләйінлерінен чөл олығы пропагандалыр сыллақ спартакиада болла. Манна алта команданнан ол күрдік полиция, пожарный частный ведомственная охрана, депутатская сколата, улус администрацията, онна сайылық нәхелеген спортсменлары волейбол көріңер көн көрістілер. Волейбол он юг спортзал барет олгана, он текеннике спортзал будумаян, хин кайхата понте китенча лахтаныла беге волейбол спортынан офсайнан нехленне улаханаңары директана. Депутатский бөлөгер спорту сеңәрәтчилер үгүстер олар әри манна проблемалар мебаллар. Онтон улус бутуар дөстүданы күскә бу спорт айдарыгар бияка спортивный зал бөйләк бутыгар бу депутатскайга тутулларында тоодетакка бияка элбак бу маннык спортты хәңәрәтчилер элбак улган хитиләр спортсменнар элбактар олкынан баран бу бияка бөйләккә улус күкинигар спортивный зал хуга ахара бигене атакты диякка. Тыңаһыннақ күрәққа бастықы местеға депутатскай орто сколатын командата тағысты. 2 местеға неведомственный охрана командата, онтын 100 бачоттақ местіне пожарный час командата сетісті. Бүгін бәғәһә командалы бары полном составе кәлен кыттынылар, онна үшөй үддік тағымнақ күріқтейіні көддіділер. Туяра Семенова, Павел Сергеев, Саха телевидениета, Усьян Луга.